Bishop wa kanisa wa Full Gospel ulaungamia yata na mwingi wa Kenya Samuel Kathita ni wakulia Kenya na muno muika kutanisya na kutwaisya maandamano na bandu bake kwiyandikithya takuni makula inena na mutongo TV Kathita niwonania kulea kweniwa kwake ni undu ukwati wa Kenya wanangitwe ni maandamano ala methitwe maitaiwa aiweta kana methitwe matekwete mawinduko namwe makiuteti msao. Samuel Kathita, Bishop wa makanisa ma Full Gospel uvonge wa yata na mwingi Samuel Kathita amathuthia mwika kweka kutwaisya miatianio na bandu bau mayiyandikithya takoni makula ni kana kuweta utongo yula mekwenda mwika ningwenda kumata ni kana mabindue mukitelewo maeke kukita kwanzia ya maandamano nundu nimo mekwawa nela mowa wanikula sya mundu ni kula ya mundu ya onala megwetia kula umane no kula ya kuya na ndoka amiona inge nundu mundu usu amina kwa wanda kokela inge akakone kula nienda muika kethwa ni mo kitaka o wakosa kula okethia ni mo sa kula mbinge ni kana mundu la mekwenda kumia mamumie no la mekwenda kulicha mamuliche usuni wowe ainene mwakwa imwe na mutongo TV Bishop uyo ni wokili okayo kumana na miatiano ila ithito yitwa ewa aiwera tayete wasyo munene na ukono kwa mabiasala indi vatia usungio ona umwe Kenya yende na kwemina nondu ila kwena maandamano siendo sya mundu ila wamanyie vinda yingi nisie kwa mundu we na mbuchari tabatu kitota siendo mbuchari yake ni kwa nangwa na mayewa nombe ya nangwa ko maandamano ama ibanu matotwaite paseo oingi mutavania uyu ni wamenda tongo imaulei kutwaisya unenania ni kwithava yundu usenzia matuko mausa kuani kethwa andu mopinzani ni mekala nthi na serikali makewa na kuekana na kindu kiki kwananga kikumina syana sito na kiumina mali yaito nayo upinzani ni wailoma na be mwaka ulotwitwe wonyuvani nundu zia ya maandamano ndiza kutuma tusenzia not in Africa tusenzia muthenya wonyuvani ni 2027 na yukela mundu kwenda kivila onethwa no chauta mayu ailite kwetela 2027 ubo wa andu mama kanisa namo kethwa ni bethwa abe andu mekuchochia andu ona moni mayendete nesa nundu mbe ithi andu makanisa twitwe tuboye na muno tuboye nundu wa andwala meuto nini not those who are outside the authority oingini wenda meveata ya usakuani na mevaka IBC ikanisa ovamana koti kutethia mawia mauo watekulikelelwa kuuma yatia miao ila inenganitwe ni katiba ka Kenya nasio koti sililia ito mea onesa yeko tumewa kwanzia leta ilite nundu ila sio tumewa nanzieta ilite onasio niyo tula katiba siethwa siananga katiba ya Kenya andu meka lendi maswanie na kula si kunwa andu meyumbanio mandakula na siambio nuwana nayo IBC ndekekiwe mubuko itabanie tande ila inge kula ila sia kunwa na hitalwa utheine na kuikandikithwe kula sianza mundu te wa Kenya nundu ithini Kenya nisitwailo kwenu ya musumbe filingi wa mauvo kumavayata kaunti ya Masako nyenita wa Ben Mosao.